Oyuncular taşla akıl. Ranis. Balasarı menen Kırgızistan komandası. Oyun başlatmakçı birinci time başlandı. Hey Tınarbek elbeysin be. Yalkın geleni. Hey. Işıklık. Bulak tortuğu çekemeyecek oyunu. Bulak Kırgızistan Aletlik oyuncusunda Bulak'ta Balasarı komandasının oyuncusu Begzat Mirza Norus'la atkar verdi. Ak kavram Norus. Kırgızistan Aletlik korbanında Balasarı komandasının oyuncusu Norus Mirza hareketin buyurdu.
Esep sani 1-0. Birinchi taym 5-minutda Boris Mirza esep sonini ochdi. Ishqilib Uloq Balasari komandasining o'yinchisi Boris Mirza so'rib chiqib qarshilashni tayyorligini ko'rsatdi. Barajatdan kezi Olim esep sonini o'zgartirdi ekanligi Boyqayli esep soni 2-0. Boris Mirza o'zgartdi. Birinchi taymning 6-minutasi ketib ketadi. Uloqda Qirg'iziston ayollar o'yinchisi Yigit Cho'qtilga qarshi Balasari komandasining o'yinchisi chulib oldi, tushib ketdi g'ayridan. Olim Uloq Balasari komandasining o'yinchisi out. Esep soni Ismoil Shamil Mirzabek.
Esep sonu 3-0. Birinchi taymning 11-minutasi. Aldida Balasari komandasi. Uloqda Asqar burada taqimda bosib, qarshilashini ko'rgan Mustoy. Yarg'an harakatim bo'ldi. Tushqo bermaysiz meni. Otni urma. Adam ber Bag'istonga. Noris Mirza uloqni taqimda bosdi. Esep soni 4-0. Noris Mirza, Azamat. Tez o'tirganda yo'q. Hozir 100 ming razboryapti. Boya qo'l Yey Azamat. Semetey Mirza. Choqdan qoldan qashqa. Az budan keyin o'yin bo'ladimi? Esep soni 5-0. Kim? Tekish Mirza. Esep soni 5-0 o'tdi. Aldida Balasari komandasi birinchi taym 15-minutasi. Yaqinda qo'yingiz. Dur. Haydi lan, haydi. Shamil. Shamil. Uloqda Shamil Mirza taqimini bekam bosdi. Sizga birdagina qo'yishtirib. Tekstga qo'yib boshqacha. Niye kaçıp iyi gitti perorat.
Аут жегими ойыны birinci tayımdan 17. minutası. Bize kan turmayı. Ulaştı Kırmızı Mehmet'in oyuncusu Talgat Akılbekov. Akılbekov Talgat Mırga'da Galatasaray komandasının oyuncuları bayramını koruyup жатқан кезде esep sonu 5-0 Anada Galatasaray komandası kapatıyor. Talgat Mırзан takımına Көрінбей кеткен. 1 минутта уақыт қалды. Қалыс. Бірінші тайм турына. Ел сұрамадық, бір қалдырып қойғансыздар. Ой, айтпам. Жазаспен өзім сөйлей беремін. Аяз Заммат Талғат Мырза. Әрекеті күш екен бұның. 30 секундта уақыт қалды. Бірінші тайм бітуіне. Он 15 секунда. Секунда уақыт баракалды жігіттер, аманатсыздар. Алдыда Galatasaray командасы